Gospodine general, sada milicija centra službe bezbjednosti postrojena je za smotku i za izvršavanje zadatka. Raportira načelnik centra Stojan Žučanić. Ja vas moram neći iznenacija. Doćemo i mi do toga. Prvo moram da budemo iznenacija. Na mestu volju! Za prvi bataljon važi bilo! 10 kilo napred, marš! Ajdemo malo! Bez priče! Evo stoj! Dalje strana, najde! Bez priče! Na mjesto volju! Tako velikog stroja, a ja sam ubeđen u to i ne ispred ubojitijog. Vi ste pozvani da se kao i do sada vaše kolege aktivno uključite, ja se nadam, u završne operacije nazvana pod nazivom Koridor. Vi znate da smo to pošli onog dana kada su se stvorili uslovi i obećali narodu da će za Vidovdan koridor biti otvoren i da nam se neće sahranjivati deca od onih koji kažu da su veliki humanisti, a nisu dozvolili da dobijemo ni najosnovnija sredstva da bi mogli dati pomoć deci i obolelima. Nadam se da ćete svojom hrabrošću, odlučnošću, dostojanstvom krajišnika pripomoći da rešimo konačno i izvadimo ranu koja se još uvijek nalazi na našoj teritoriji srpskoj i da ćemo napraviti konačnu granicu prema Hrvatskoj. Vama dali za komandanta do sada među najuspešnijim komandantima prvog krajišnog korpusa potpukovnika Peulića. Potpukovnika koji nije izgubio nijednu bitku. Dobio je sve bitke u Slavoniji i sve bitke na Vlašiću. Sada je trenutno komandant 327. brigade u Derveni. Ja se pouzdano nadam da će vas vrlo uspješno voditi i da ćete izvršiti postavljeni zadatak. Sa vama učestvuje i milicija Krajine iz Knina. Mi krajišnici nismo dozvolili da u bilo kom ratu bude od nas neko bolji i ja se nadam da ćete vi, a desno od vas je 16. brigada, naša Banjalučka, udarna brigada, da ćemo zadati posljednji udarac i izvršiti naš zadatak. Do sada jedinice vaše koje su učestvovale pokazale su da su u njima pravi momci, pravi krajišnici, odani, hrabri, dostojanstveni, koji ne znaju za strah, već samo za pobjedu. Vi znate do sada koliko je učinio prvi krajiški korpus, ne zahvaljujući nikakvom komandantu ili Taliću, već zahvaljujući krajišnicima koji su znali šta hoće, šta žele, koji su od prvog dana
imali iskustvo 1941. godine i nisu želeli da idu u stroju na klanje. To su pokazali svima i danas drže teritoriju koja je veća od zvaničnih država koje se nalaze u bivšoj Jugoslaviji. Zato želim vam uspeh, želim da se ponovo sastanemo poslije pobjede i da tu pobjedu proslavimo u to ime. Živjeli i Secovo! Uvaženi gospodine generale, dragi gosti, poštovane kolege milicionari. U ovoj fazi stvaranja otadžbine nam Republike Srpske, pored izuzetne uloge naše vojske od neprocenjive važnosti, zaštite su i pripadnika organa i službi bezbjednosti, koji su, pored izvršavanja svakodnevnih, veoma odgovornih i složenih bezbjednosnih poslova i zadataka, do sada mnogo puta učestvovali u obezbeđenju, ali i oslobađanju pojedinih područja, gradova i sela, direktno doprinijeli osvajanju slobode i odbrani časti i dostojanstva svoga naroda. Zajedno sa rodoljubima u okviru Vojske Republike Srpske svojim dijelima i streljanjima pokazali ste da je srpski narod na ovim prostorima zaslužio svoju slobodu, da postoji i da traje kao svoj na svome, vjeran ognjištu i svojim tradicijama. Nažalost, to mu je mnogo puta u njegovoj istoriji bilo osporeno i bio je prinuđen, kao i danas, bez svoje volje, da krvlju brani svoju čast i svoju slobodu, prirodno pravo na opstanak. Naši djedovi i pradjedovi, braća i očevi, davali su svoje živote složno braneći rodnu grudu i naše živote, i zato mi nemamo pravo, zbog njih i radi generacija koje dolaze, da iznevjerimo vjekovne slobodarske ideale i interese naroda kojim pripadamo, kome su sloboda i otadžbina duboko utkani u dušu i svijest. Ali i sasvoj istoriji mnogo puta branio koridore unutar svog nacionalnog bića, ali je isto tako gradio mostove i prema drugima, ponekad zanemarujući svoj interes, to se danas vraća kao bumerang. Iako se dobro nije vratilo dobrim, srpski narod će i u buduće, u duhu mira i ljubavi. Sam do sada komandovao do 22. i trenutno 27. ili taktičke grupe broj 3 na Derventi. Dužnost koja mi je povjerena juče da komandujem sa vašom jedinicom predstavlja za mene izuzetnu čast. Čast jer očekujem da ćemo svi skupa donijeti konačno pobjedu, slobodu naroda tamo koji još nisu slobodni. Da ćemo konačno zacrtati granice na sjeveru, tamo gdje matica rijeke Save teče. Neću vam govoriti puno, ja vam samo obećavam što reče jednom Winston Churchill, znoj, a što manje krvi. Zato vas pozivam da svi skupa učinimo sve, da ni jednog trenutka ne bude ni jedan niti okrznut, da ne kažem da nam padne koja žrtva. Život je najskuplji. Čuvajte svoje živote, ja ću čuvat sve vaše. Idemo na težak zadatak, a više ćemo govoriti kad se vratimo. Hvala komandanti bataljona i komanda brigade naprijed. Za ukrcavanje. Sve organizovano. Zna se tačno gdje koji autobus ide, kamion i tako dalje, koje sredstvo i tako dalje. Evo ovako. Sad ćemo izvršiti prevoženje brigade pravcem Banja Luka, Plačnice, Njavor, Derventa. U Derventu skrećemo desno do glavne komunikacije Doboj Modrića, a zatim skrećemo lijevo, pravac Odžak, polazna tačka Banja Luka, mjesto gdje sad nalazimo, marševski cilj Odžak. Tamo nas čeka veća grupa za razvođenje, da bi što prije izvršili marš, jer vrijeme nam ne ide baš na utrp, pošto smo prilično razvukli ga, da stigne brigada pravovremeno da se smjesti.
Po dolasku u reon Modrice, tamo će nas čekati na razvodnoj traci grupa iz sastava CSB-a koje će razvoditi 3 autobusa iz mjera bezbednosti do smanjivanja i udara po nama. Postavljeno maršrutski cilj, samo odmah pristupit ćemo različitim bataljonima, organizaciju okruženja, a sastanak ćemo poslije večera da vidimo šta je tako. Sada u najvećim redu, bez putanja, molim vas, ali samo sam mjesto. Polako, po prvom bataljonu pravacnog stavljanja svakog svoje mjesta, pokret u 12:30 tako. 12:30. Redoslijed skretanja, pa se ukrstali možda 3. Redoslijed skretanja, kao što su vi to odlučili, ja se krećem na čelu, prosječna brzina marša 60 km/h. U daljem sve zdravstvene situacije. Ja se dopažem na to da je od Plačnica pa sve do Dervente prisutna magla pored Ribnjaka, pored rijeke Bijake, a u daljem vjerovatno i oko pošti. Idemo da dovedemo ljude. Gospodin general, ja bi sad dalje organizovao ovo ukrstavanje. Sve moje komadante da ljudi prijatno neka. Ajde živio. Komadante, sretno, živili bom. Pečanac, kako ti se? Vićemo se. Jebi ga, ne uzeš ti vlast i gotovo. Samo da uči. Sretno. Prvo vaše dana. Povedi bataljon. Vidimo se. Ajde, dalje radimo. Ja jutro. Okej. Od jedinca ne smijeti sve ostalo. Major. Ovdje ću se samo vidimo da živimo. I dalje bre jebemo sunci. Da više ljudi.